Umurebo wa Tivesto Murungi nakutanjira eshaha zaba mushanje zihangwe erizuba n'urwakana ebiro 22 byo kwezi okwa gatano amakuru agihangwe oruga kusyaho Elias Detugusa office ya RDC ahabwibanda ekwatarise nabyo bahangwa bemerize miromo erukorerwa arushozo rwibanda bwa nyuma yo kucecereza orushozo gumwa hamerume birene korerwaho no kutimba amabare kandi iki kibire cya leta kwimyegemure Abahiriro urushozo rwibanda ahanyuma yakire barukuraburwa izo bari yanyuma abazyo emirimo yabo aharushozo ru ekinjirweho abakwasirweho nabeshweka mabanga Katoma Kagongo nahandi kandi aba batwire batimba amabare aharushozo ru no kuhingayo. The formula is very simple. Ukamoitaka awe identified. As I identified it, Tom and Watina at Imbisitaka, then summoning the chairman at his report. Ukawa at details to consider intelligence. To teach out to Kamuita Katumtumund. Watch it. As a Kumutumunda, then we get to the solution. Echweke twire kirukuterwa emyegemure erukusigaya cwecereza ebintu by'abantu kandi ekibarukwegamiza emiromo etwirene korwa harshozoro amize gakurgo kunamabari yonda bwera nkahi ruhero mu baba umunyetegereza so sustainable development ninga entunguka etakuhenda niyeje ntunguke kuyamba umuntu kandi etarisire kushisha Benchireto chi kiretwa orushozo kushangara ibintu ruhara ingatinde nyansi tine miti twaza kutambira ninga kutangira amizi kugenda speed abo ko benjura ko kwandegwa emiteji n'ebinyansi ibigege amizi gagena mpora amizi gagena gatini itaka amizi gagena gatine mabare abatura bwanyuma yo kucingwa nabona ukwe okugezaho okweshengereza bitu bikabe byabusha ngo mukurunda senta aho kuza kujya shashuri ibanja kandi abana nureba bariyo bagaruka amasomo twine kasente natire sente nyingi mu kwinga zona nzihiro murundi ngendo bakama banje mwatugambira ngo atwaza kurugayo nubwo twere twahingire ngendo nahura ni twera mutugambira aho turaso hati ngitwe twasasa munonga aho bacinge binombe kandi cyo program batweza imiteje batweza nakaza bayani ezo kuza konja kwa chi community bwanyuma yo kubakinga aharushozoru orubatwire nubihentasya aba bashabirwe okukozesa programs za government okwetungura government and programs nyinje zetireho kwenda kutungura abantu bayo hariho program y'esente z'abacyara esente z'abacyara numuzimanya Toro papara. Aha. Sente z'eminyeto. Numuzimanya. Gasha kwa Timothy Mushabe. Timothy Mushabe umuri district ya Ibanda babariso mu rurembo rwambara nubasima umuringo gwo kwemesa mizigenumi eco bahwerire okutungura umutindo gwente zamate Richard Mugume no mahabarisa abarkwemesa mizigenumi ahari Babo Dairy Farm erukushangwa umuri cyarwa Buganda aho mu rurembo rwambara 20 nubwo aba Babo Dairy Farm batandika kuri sente zo mucujo ezibarkwemesa mizigenumi n'ingashi artificial insemination na nekigenderwa cyo kongera ubwinji bw'amate kuri sente za American Holstein Friesians Brown Swiss Munagiro Rando entezi ntemesa mizi kwemesa mizi tumesachi tukosa nimi kwemiente yikutemente zitu Richard Mugume orukora fameji erukushango mu cyarwa Buganda mu rembo mbara nagira ngo kwemesente zabo na mizigenumi agubaru kwiho mu kitongore cya Ulasi kibahwerire munonga okutungente z'amatezi babirene benda mu kwemesa mizi tugobere mu bintu byinshi no gender event achani wale mkaza TikTok videos no event za Girorando zir Brazil ashiyo noza kuza Brazil burayenumi hatenteze kujanza zigeza manu munonga kandi ziri kusera toka importing ni mukuruga Brazil naba farmers bitu bo muri agency ya Western Uganda churuhura kazoka sharimbara isinjiro
tubakagizire entezo kuza aha pasente higuru nka 10 ngugure yenu so nchanguha okuza hariyo kagura ya mizi gene mejo kagateko mu nte yawe hatoka upgrading amate na size na no kuguma kwente hata harba boda refamu nubakamente mushanje zonka ezibar kwiha muri tigani komene mweza mate kandi enteri kuciza ya mate ne kamwarta 36 buri zuba omuri so kwejumbira mukuri sente z'amate kandi zo murembe na itengo kubanza yatebekana safamu ye obwe arukuhinge byo kurya bitarukushana ebyarije kuzirisa ecamana munongo murisa nana yitage byo kurya no wasa kugira breed nungiyente konke bure kuhaga wowe nebyo kurya ekibingo urinyankokore ejubwe aningashe bicobora wano kibasa kuhinga bicoroka bitera rente ugakoresha kweta stage urinyankokore na nejubwo karwanika ugakoresha kweta hey ngoko kureba ibinyansi bite bikira ejo hey niyo urinyankokore rutawine mu bikamba ibikamba byebika byinji harimo centrosema harimo glycine harimo glycidia harimo akakamba ko barukweta ngo ni silatro nebiretere kirisa omunte shiyeta kasa kufuna mbunyasi mugume nashobora nko kuba rukweme sente zabo na nuko barukumanya ngo nezenda kwema ke kuza hiti akasheshe usually tantu kama mwana leta yahaya aribente nejuga areba negezo kutembe zindi ne leta mizi amatako gayo ngari kura uribente nebangara ne hurikiriza hato manyoteje nte nende so ekibaru kweta ngo ni na rotation ya hit kurgasha munana kuzasha 12 itutenteke kuzahita mukasheshe sha 12 tujemesa sha 10 enyene zitakazire nazo hino bwire bwazo obar kuzemesezaho kandi nazo hino bumanyiso buzurukoreka zitandika kuzahita nyina zitu aha myezi 10 aha myezi 11 12 mwaka so kuzahita nabo tukuzemesa tuzirekaza banaza cyo mugongo zasya amani hashiri chiro 5 so no shanga tuzukuzemeseza ahari chiro bina bushata 5 kuzara 5 kugira ko kubana ingana tuzukora cykwingana ubwo buri winzozereza myezi 16 nebemerezo kamente hari kubura ya meza 3 gonke kazara dere nyina kwerukweza kuzarwa bajerezo muhondo kandi nubagita n'umwanya go muyonjo nashobora ngo bakabanza kuteganisabwa umukweme sente zabo ngo bita bistongore cya Yurasi bakabashomesa ebashemerire gukora tutegurira mizi hari ya Yurasi tugateka umfrasika yitu tugebiciramo tubantumanya umfrasika yitu elimo nitrogen abo kugira ngo amizo umwe gafa umwobo utakushimanya ngo amizi gafire agumuntu waye takutera mu umuntu yawe so ati twatu ina mizi gitu tugebicire twatushorire ni mizitu akwantu twineza record uzo kwereka ngo ente kuko reje na kagondo ishoyo mbageta Superboy ni Jororando hati tukawasa kosa miza ga Superboy ugateka omunteje twatu ine fayiro burinta yayema tubika record zayo zikwereka for example hano yana hakwereka ngo agent tweta prite twateka menu me bakweta Jororando ya miza go kuzazenyena bakweta Arvo so umhara situru guteka Arvo abo ariko dizenze bantu guiding abishitongore cya Yurasi binembe bozente z'umurembe urukwenda kwejumbiro mukurisa ko murembe nabasa kubashikira kugira ngo abanzi yagira information ninga sho kumanya ahamizi agakuza kuteka umuntu yeye bishubwe ente yaza hiti akasheshe umushaho mutera shazinga kandi shi kumanya umushaho wanje una yeta akuza kunyemeseza ente kwenyini ya mizi yagatekamo no kushanga ente yene shamba guza umushaho tayine kurashi yagira mu eti yanateka mu yaterebuka kuri ati kwantu emisoko munda fitahamo ko kwatero ko mundo matako ono uhuranye nenda hansi so kaya kagani wakatasyamo ono kwano hurankata mbwe nente yawe yetaro mukurashi mwagikomeraho mu open area ingashkurashi yawe nezana neyihindurira mute hato mushanga yategana so mushaho omukujemesa hatikiretero muyagaruza ekitongore cya Yurasi cyehireyo okutungura umutindo gw'oburi so mu Uganda okurabira umukuhereza abarisembe bonungi zente zicokere kandi zirukama amateminji hamwe na nezenyama ahabwa TV West and Elias Ratugusa. It was from
abe byo kwirinda basibire burindara muri town council ya Bugogo muri district ya Tegegwa akugaruka makaruru ka chairman wa NRM ahabwa town council ya Bugogo omumbabire besimbira hante beji na Isaac Ndiyamhachi oyesherekerena n'abahazibe ekiretiro biraruho Vincent Mukarazi okubanwe yaranjurwa nko musinguzi Vidi ebyokwezi kwa gatanu mwaka w'2025 ekibina cha NRM kikatera karuru ka chairman b'amagombora na za town council konka ho mu Bugogo town council mu district ya Tegegwa kakemerezebwa bwanyuma yo kuzamwa kavuyo mu kubara hamwe n'abantu babiri batashemerire katera oketabamo kozire kubi reba district yona arimo amagombora 19 gatiro bururu kurungi bamara konka Bugogo na hati Kampala n'abakimbuza Bugogo bwayukabaho yosa mu bagenda NRM registrar Tegegwa ngagera ngo kiteganisa karuru ka Bugogo town council nabesimbira hantebe yo bunyishenjero obwa Chaka North mweshi kumira mu Rwanda kakagombora mweshi kura ikombwa MP kandi kindi ncetegerize hano nushanga ngo abesimbire urga RC1 urga village nushanga ngo umwe no wana nambwe na hati harimo abasaba honare basaba harimo abahonare bu freedom yosa mu bagenda bwanyuma yo kweta besimbire omwakabura no kwe kuranjero wabarho Vincent Mukarazi ngo musinguzi Gentlemen, yaza kurete kizuko nacyo. Nankara ho yesimbira mutanazara. Aiza akataka izira. Haro agent. Umberagiro. Kubagamba ngo akaruhuka roho. Abesimbire bije. Akajo muntombi akarura ko tweta hano kozi bonjire bagaruka mu akaruru ko mu bici akateba kakura ka mainstream kandi aka kasinjirwe twira chairman wa town council Robert Tsime oyihire yo bururiga ni 10 kandi ubo biramwesimbireho akihaye ubururu 21 abantu bampanga ine nibangonza kubaye nare mungirwire mu myaka n'imyaka n'inyabayire cya person akulinde entebe ya town council ya Bugogo twari dusingira cy'ukaka rubasara gukora kikagaruka abahangizi bati bakora ki aba mu babura era no basumete bakora kikwiti district ya Tegegwa eina magombori 19 kandi Bugogo ni yebire etatori na bebembezi ba NRM hagombora amakuru gagasha kwa Philip Murangira nonga Philip Murangira uko muri Tegegwa murebe wa TV Stumurunji ni gusima we baraho kuturebera hona kandi na noktorana okureba TV Western Chirize mbase kwa nimpo muri ugace ni ingarukana n'amakuru agandi Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, not just address, all of our progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! But first wait, with what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry car. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Oi, no
n'umukuru nk'imbaga AGM za sako graduations imipira n'inkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazirebe live ningashibutuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashibutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda omushango kunakuretera nugogo ngo kuwabihurra kira ko kureba yakwata umwana wanje mazima umwana w'umushyo mwana muto mwana wishomero yamukwata yamutwara mushugu omuhi kondo omushuma wenkoko omushuma w'imbuga ogo kureba kiragwira ogo wandebaho tera kureba kifira we noja ngo bingamana biye yo wandebaho ahagwe tikumanya nona kureba tikumanya tunakwerebera ogo kureba ogo yamwihamka owanje umwana yeza kurgata ishomero ogo kureba azagambe byo kumanya abwe kida kubimanya onyesura musazi ko kwana ndebe obunani mutwara wandeba onyo kiragwire nyo wandeba asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazuma otakampa kanisa kiragwire kagambe pama bya kwale waro na mutwara mugongo ninga najena mikwasa yo kuma kuwa mutwara nakutango takampa kanisa kagambe pama bya ni manya pama bya bingi rekota kampa kanisa kagamba Orwa katano Omwavuvuluma endwende ziluma nayo mukwano gusinga ko kwebyo kuba kafananyi mukuba joyita ngabagala n'abatambude ko babiri arikiye bizansaba no gufata credit ariko oyasinga ubuliraga NC I don't know why kone baby wafasha amatwi kunde we manikiranga movies akibadash nokotona tose mbone tugize kishadibu kurirenge nyinshi dore tose ni disiribu respecting all when you overdose every time I sanze menyeranga menyeraka wangu zinambo ninapo tinachimichi otware ahori kwenda ona tinatine ndafeyo na kweha otware ona tinatine ndafeyo sebene Otaferwa. Hello, my beautiful people. I got it. Yeah, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nadomishye Simba GK, the one kantuja kubizusya ngo tuti ni home shonji program okurugari yake Monday to Friday rock banza pakora katano shaha mshanje necweka mpaka shaha mwenda zo mwihangwe. Yes, aho kubano cyake shongora ko kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we kandi twakwiraho na Vibe. Yes. Hey, unakani mbeno. We love you so much. Stay tuned tubakunda. Bye bye. Mashomero bwiga kwitegura ukwakira beje habwa tamu ya kabiri twako mu mashomero gatargamwe na gamwe wa government okureba okubetebekaniise okumurka okwabeji habwa tamu ya kabiri nebiro 26 byo kwezo kwa katano umwaka gw'2025 kongo munyamakuru witu Senyumo Gideon atwinire biri kuciraho reka tumwakire. Wewe mnongo Elias Rutugusa nko kwagamba ebiro 26 byo kwezi kwa katano umwaka ugu nko kumuruka ombutongore ayinyemerire turi nyakayejo gineshangwa muri Mbara City South amkono gwanje abami binyemerere nabo n'abahangumbyo bwegese n'abashomesa bamwe ni ba head teachers bamazira akire karingwa kandi cyo mutane cyateto mwanyogo ogwanya kayejo turi yahishomero ya Nyakayejo Senior Secondary School eri nishomero eri ya musinje gwe kanisa ya Uganda kandi
n'ishomero ya government erehereze emyaka 20 abaki twizo mwanya ugu twije mwanya ukonja kukanura no konja kumanya amashomero ga government go getebekanise gata noma hari amashomero ga government n'agabantu buntu konka murundo tuntureba amashomero ga government agare no basa kugeta aheru yambara konka bakwereza nco kimwe bakwereza ihanga amukono gwanje okanya cye mwami tumwebaze ogunuwe arukura ishomero ya Nyakayo Senior Secondary School anje tugambera bo Nyakayo Senior Secondary School betegure bata mwami tumwebaze Olive TV West cyonje tugambira amazina ga Gomberi uko kumwetebekanise na munonga echebero 26 Izina nabanyita tumwebaze Geoffrey head teacher Nyakayo Secondary School itwe twetebekanise ku humurikisa abana ebiro 26 ahubwo kuba nimbuga twagitebekanise dormitories zatebekanisiwe ama Sunday tuzakuba tino staff meeting aho turaze kushitama n'abashomesa tukareba ngo twatebekanizo kuturatanke okushomesa kutanka na mande umuzira ryogwe umuzira ryoko cyashimye gukora arebe ngo umwana yamurondera school fees yo kutandika kandi abe namanya umwana agareka arebe papara cy'umwana izo byo kumurika bingahi ahabwo kuba haro kuja kujya itubaka tujya kugenda rwa katano nyencha karo umwana agera zo mbindi mbweno rebe ahishomero bono ba reporting ari yahi tisanya kaje chonga nanagana mashomero aho ko buri shomero in different programs indeed mbweno rebe nebiro binga heba kwetaka then ogarko ku follow up ko yaje nabana mukaga yakayishomero ogwe no muzire umuzire umanya umwana yakayishomero nari yagmu muhanda tantu kibasiko kabe toira umwana omukize ahishomero omangu gwa mutasi umwishomero then nchagaye otakashanga no kutiganiswa ku mwana yabura otakashanga ngo mwana yabura mwamtumwebaze turiyo Nyakayo Senior Secondary School program okutanikana erizoba no kurataho abeji beshime kubana bijanaki eba kwijana byo tibya nebya burijo ashime kubayine ebyo kukoresa ndumanya kasabuni ebyo kwandika mwe ebitabo na nibinde bikwetabwa scholarship materials then ashime kuine bank slip ahubwo kubegeta mu turebe gumiraho kuba noreba na season siskire ombyaro mbwenu omuzira toka yoherezo mwana atine chine ajya kanto kuyaja kandi karagumirwa atakagumayo ayikayishuma rebe na school administration arokuya kubasa kutebekaniza mwana wakamushashora ogwe no mwami tumwebaze na ebembra ishomero ya Nyakayo Senior Secondary School turinkai aho muri rembo rambara watakumanyisho mereri n'ishomero ya government wano kwatogwa kabare road okayiko mucyanga kiba kweta umuruti amukono gwa wanoza abakumanya mwizi amhandogwe ishomero kubanza amhandogwe niyo Nyakayo Senior Secondary School amukono gwa njogo gundi nyine ho nawe no mwami Johnson ogu nuwe deputy abwishomerere nawe kanje kutuganirira na mnongi wo muzira ryokwe atakamanya kugenda mu misho ne to kumanya ngwebero abina mukaga bikwezi kwa katano mwashi mukubana agaruka ishomero nawe katumwakire atugambire bitubo umuzira shimwe kubana kwa cyo mukire nkaka mwami Johnson we bari munonga umwami Seje mu Gideon ebirabe na mukaga ukwa katano 15 mutandike tamu ya kabiri obu tukutandike tamu ya kabiri ekinkwenda ngo abazire bamanye nechi nkama mashomero ga government na neshoma yitu y'umurembe yizire ngo ya new curriculum nimba nimpiga umuzire ko yizira kabanza kayishomero akareba ishomereri rita umushoma ya new curriculum ishomero rishemeye ko barine ebitabo birukumara ishomero rishemeye ko barine computers zirukumara abo kuba hati no kwata computer ukajita omubyo kushoma nugo murembo guzireki uguruho kandi akagarika akabuza abashomesa bo barabata babangwirwe je omuniyo karicuramu derebe byona twabikwata omuzire yamanya nubabuza kumanya ishomero erikuza kuyamba omwana we kureba ngo yargamwe kintu ekirungi ombwire bwanyensi kandi ikindi cya kabiri nimpiga bazira ahabo kuba n'amahiga 3 omukushoma ko mwana ningi ishomero kubaho nababa bari abana bari abashomesa na nabazire kandi omumahiga 3
buri hegari n'umwuga gwaryo konka nyekinko banishaba agama hega ashatu gona gayikwata omuzire Yesu yasinduka omwana yamutaho na fizi konka ashemiye kumukura atayishomero nango akamanyana n'ubwo mushomesa okumushomesa nkai omukarasi hakabuza omwana we nashomata ebye micwe berbeta dero bakamwita omwana bakazaho bakaganira kwenda ngo umwana yashohora agende as a complete human being dene kinde kizere nkaniuka ricura mu kwegamba ekiki kishukuru twarga ombyo kushoma omukarasi omwana ebukwatirire nebye mukono yagenda ariki mboni nkitu enkanyaka yo secondary school twarga tom class ni chore biratandikire na tera ring twine baharani bukurenge baharani 30 ebiharani kapitano ebyumushweta na nebya mashanyarazi then twaza kutandikaho poultry project okurise nkoko okumurembe then hamwe na nempunu then omwaka guru kwija turiye teka kutaho welding hamwe na carpentry and joinery kugira ngo umwana na nebyo na yabari nashoma mu karasi yarga munyencha kari yanashohora yagira kantu akiyagira ki akiyakubasa kora kakamubisaho ejo niyo shoma yo murembe mwe n'abazire tureke kwata abana tukafanta bana go mashomero tabakuratire tukareba amashomero agutwa abatamu omwana weye naza kurugamu nyencha kare nabo umugasho omwana weye naza kurugamu nabo umugasho oguno mwami Johnson namanya deputy teacher abwanya kaje senior secondary school ubutukendera orukusibira barebe akagamuko kamero yibasi we bari umwami Senyu Gideon ntweda kusima abantu batureba kandi baturikiriza kandi bitobagambira mu biteko munkora okusia manda kutura abantu bani bagarukira amashomero mande tia hari Senyu Gideon ngo mazina turi mu district omurimba city abundo turi mu south nyakaje senior secondary school ndishomero mandi yari nagambaho Elizano rakana nyikano rakatano orwa mukaga sande akiro cha mande omwana shikubari ahishomero yo muzire kangaro mu studio Elias Rutugusa atugumizemo nagihangwe nga senior Senyu Gideon kutusyaho amakuru na nabazire ninjira y'umuziro munureba TV West wamanya eco mwana wawe arikwetenga kandi ukuhumuruka nebiro 26 ayizobiriro kubanza nubwe barije kubana bagaruka omashomero twagumizamo na namakuru abaramaji 210 ba Uganda Matters Parish basimbirwe izoba eryanyuma abazyo omucire ca bushesheri izoba barukuza kuramaga kuzana mugongo aba basimbirwe Reverend Father Agabito Arnitwe odi omhwezo wa bwana mukuru 10 nibo basimbwire nyuma y'abazi y'umuciro barokuzana mugongo kanda babebembirwe Reverend Father Agabito Arnitwe odi omhwezo wa bwana mukuru wa Uganda Matters Parish jendoru tinkartambura ugati nyine experience mpango konka kwambargayo nubazayo bayite banje umuhimbo baba basa kugenda nywa mu kugenda kandi kugenda konka kana wo kugenda no kugenda rwari konka bwemba bazarahanga n'urubasika aba basimbwire namane kandi bashemerirwe abo kugira ngo Uganda katunga umugisha go kugira abajurezi abaferire dini namba turi abantu 210 aba bantu bona kurugira nanye ko kutekateka baza kutambura abakena mugongo kandi ikigendererwa cyite kikuru no kushabesha abo bana senyaka kagamena ndio mugwankaga netano kandi nkazaga muhanda mwari mu kugenda abantu bambuza ngiwo kuzimba ukakore mwana ukoje saki nanye nyehire yo kugira ako kintuire mu kagiteka cyego cyanje kugira ngo nanye naramagani tukayontikanira abantu bakuru bazayo why not me Father Agabito Zirengo rugendo rwana mugongo rugumereye konga abantu nibaramaga bo kwicereza kwicereza niyo answer ya buri kibuzo cyona kiri umbyarahanga
akwataho kugira ngo scientific proof cyo kugira ngo kuzura kisya kirakutambe kwetegereza ibyahanga omwitware rya Mbarara parisha ya Uganda Matters niyo yonkera ukweterwa abajerezi ba Uganda kimwe habi into y'abakristo ba parisha gibarukwesimisa kandi cyo kubatera umuhimbo gwo kuramaga kuzana mugongo abwa TV West and Aidan Bataringaya Aidan Bataringaya amakuru gita gihangwe aho nuko twagahendera wanaga kusyaho nde Elias tugusama kura gandi Serena nuwamanya najaga kusyaho aharshahi birzeciro omakuru gitu agacencwire twendeze izo barunzi otakarga TV West Super, wali yakapya musite wali yakapya